أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ka wawɗon men darude e nder aduna allah on e o saayi ɗo musidɗo moɗon Abdallah Diallo salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ko aljanna yo allah waɗu en enen e mawɓe meɗen e ɓeygureji meɗen fof jeeyaɓe yimɓe aljanna. musidɓe julɓe tedduɓe men inni on kullu ami wa antum bi khayr. min toriki allah subhanahu wa ta'ala nde hitande heyre ndatunde ɗo hande yo allah waɗan en nde hitande polgal e ɓantal e pottal e cellal e ngalu e gandal e faamu e battane moƴƴo e okkede aljanna yaafede bakkatu jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi ɗi anduɗen fiye muɗum anda fi muɗum. ala anduɗo bakkatuji meɗen ɓuri allah yo allah hon yaafo en. ala anduɗo ayyibeji meɗen ɓuri allah yo allah surro en ya rabbal alamin. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam selon calendriyeji ɗin haray ko hande ko woni go'o jombente e hitande wulure e 1440 fergune laaɗo sallllahu alayhi wa sallam 1er Muharram 1440 l'immigration du prophète sallllahu alayhi wa sallam. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓi hikka duuɓi wulure duuɓi 1440 ila ɓe iwi makka ɓe seeni madinatul munawwara. kono haray hino sunini moƴƴa hande heewi moƴƴa e julɓe tawata anda ɗum ɗo waɗi ko hande ɗum ɗo woni ko waɗi heewi si tawi ko 31 décembre 1er janvier num haray no hande félicitation ji ɗin ka facebook ka réseau sociaux ji haray hino ɗuɗuno enen kay ko ɗum ɗo hanuɗen mantorde haray hitande meɗen nden nde naati. si nde hitande noon naati ko honɗum hanɗe waɗugol ko ya hasbo hoorema hitande feƴƴude nden ene ko golleji moƴƴi ɗin ɓuuri ɗuɗude ka ko golleji bonɗi ɗin. si tawi ko moƴƴi ɗin yi hamdinnoɗa yetta allah subhanahu wa ta'ala ƴetta décision ferme inna allah si allah jaɓi nde hitande arore ɗo mi moƴƴinay ɓuuri ko mi moƴƴinno kon inna alhamdulillah alhamdulillah. sa daari a daari a tawi hitande feƴƴude nden koko raɓɓinɗiniɗa kon koko a rewari allah kon ko boneji ɗin ɓuuri ɗuɗude inna allah subhanahu wa ta'ala mi torikema yafalan nde hitande heyre natude ɗo mi moƴƴinay ɓuuri komi bonnuno kon e feƴƴude nden. ɗum ɗo goɗɗo hasbirta hoore mum. haray nde lewru ndu wonɗen ɗo ko lewru aranru ndun ni haray hiɗe waywa sen inni joni janvier ka lebbi portoɓen ko nduɗo wiyete muharram hiɗen innandu ka pulal mawɓe men ɓe yo allah yaafoɓe ko nduɗo ɓeyduno jombente. haray noon no woodi piiji ko wowa waɗede e ndu lewru ɗo haray karamakoɓe maaki ɗum ɗon yaada e sunna no tawa e muɗum innugol ñande jeenayi ko yahugol looto fubboyo ka caangol ƴawa ɗum ɗon on haray tabitari e bindi haray ko waɗɗen ko yo allah yaafo en haray accen ila ɗum ɗo ko hekki ɗon ka innugol ko juldere ñande 10 hiwrodirgol nden ñande yaha jokkereji en ɗan ɗum ɗon kadi haray tabitari ka bindi haray enen julɓe ɓen ko marɗen ko juldeje ɗiɗi pet ma ɗum juldeje 3 si ɗuuɗi ha ko julde suumaye e julde donki no woodi karmakoɓe wuɓe kadi juma kadi ɗum ɗon kadi ko iidi kono ko fotta e mum ɗum iidu on ko iidije ɗiɗi ko iidi suumaye e iidi donkin yo allah jaɓan en nde. haray ko honɗum hanɗe waɗugol e ndu lewru ɗo. ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo ɓayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe iwi makka ɓe seenike madinatul munawwara ɓe tawno ɓe alyahudaɓe hiɓe hoorayno ñande 10 jombente. o ñande 10 jombente ɓe tawi hiɓe hoora nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam landiɓe ko fi honɗum hooranto ñande 10 jombente. alyahudaɓe ɓen ɓe wi wo koye nde ñalande ɗo allahu on dandi annabajo maɓɓe on ɗum ko annabi Musa alayhi salam o halki fir'auna ko fi weltagol ngol welwelo ɗon ko ɗum ɓe wone horande nden ñande. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki nahnu awla bi Musa minkum ko minen ɓuri handude e jeygol Musa e di onon. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hoori 10 on ɓe maaki kadi ɓay ɓe yi moƴƴere ko woni e nder muɗum kon ɓe maaki simi wonti kadi hande ya hitande aroyore mi hoora e 9 on mi hoora 10 on wata wonu enen julɓe ɓen en ñentini laawol alyahuda ma ñaawol annasara. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ƴettindi ahadi ɗo kono ko ɓuri sellude e yewtereji ɗin kon hitande nden tawtanoɓe tawi nelaaɗo sallah ah sallam fatike karama ko ɓen no inni madama nelaaɗo sa hari ɓe maaki wama yantigo anil hawa ɓe wowlirta beleɗe haray hino yiɗa horugol ñande 9 ko ɗum woni jombente hoora kadi ñande 10. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo yumma meɗen nene Aisha landinoke ɓe
ene korkaji ɗin fop ko honɗum ɓuri moƴƴude si tawi suumaye on feƴƴi. ene julde ɗen fof ko julde honde ɓuri moƴƴude si julɗe farilla ɗen feƴƴi. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki julɗe ɗen fof ko ɓuri moƴƴude si waktuji farillaji ɗin joɓi feƴƴi haray koko goɗɗo immoto jemma naafa ko ɗum woni salatu leyli julde jemma. yo Allah arsiken ɗum ɗo. ɗiɗaɓum ɗum ɓeyni korka on kadi fof ko honɗum ɓuri moƴƴude si horugo suumaye on feƴƴi. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ko sahrullahi l muharram ko ndu lewru Allah hormortendu ɗo. lebbi ɗin fof ko Allah jeyɗi kono o inni nduɗo shahrullah nduɗo wo ko lewru makko ni, sabu moƴƴere ko woni e mayru kon. no tawa e moƴƴere ko woni e nduɗo sa hoori ñande 10 jombente e hoore ñande 9 jombente, si wawi newade ɗe ɗiɗi yo on tigi hooru, si wawari newade ɗe ɗiɗi non yo on tigi hooru ñande 10 on. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki hiɓe felliti hiɓe tañƴini ka Allah subhanahu wa ta'ala on yaafi kala hooruɗo ñande 10 jombente Allah yaafomo bakkatu hitande mo o waɗi. mi toriki Allah yo Allah yaafolan yaafo kala hooruɗo ɗum ɗo e feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo kadi wawi wonde sabu ha goɗɗo go kadi hoori. si tawi noon ɗum ɗo feƴƴi kaɓe makono afdalu siyam on ko nduɗo sa heeɓi noon balɗe goo kadi hara wona ñande 9 yontuge 10 on haray ko ɗum ɓuuri e moƴƴude. sa heeɓi balɗe 5 sa heeɓi balɗe 10 hay si tawi ko balɗe 15 woni ko horɗa e nduɗo ko nduɗo nelaaɗo ɓurno horugol e lebbi ɗin fop ko nduɗo kadi woni lewru Allah ɗum kadi. nene Aisha radiyallahu anha ɓe maaki ɓe yaari ha hande nelaaɗo noon ɗuɗɗinayno horugol lewru ɓuri ko ɓe hoorayno kon e ndu lewru wiyetede ɗo jombente. fillayeji goo ɓe inni alaanne lewru ndu nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓurayno horugol wano ɓe horirayno noon kadi sabborɗo suumaye. haray noon horugol nduɗo heɓa balɗe buyi julɗo on kadi himo wawi awlitanade hay si tawi ko darugol ñande tenenje ɗen e alkamisaje ɗen e 13 mayru 14 mayru 15 mayru hoora ɗum ɗo fiɓa anni on ɗa horude ndu lewru Allah ɗa horude kadi so tawi ko a wownoɗo horugol tenen Allah windanama baraji a hoori tenen on o windanama kadi baraji a hoori kadi ndu lewru hormortendu ɗo kadi mo hoori kadi hiɗen andi balɗe 3 e nder kala lewru ɗum ko 13 14 15 kala lewru Allah subhanahu wa ta'ala on o windante baraji wa horuɗo lewru timmundu wa horuɗo hitande si a jokkiniri ɗon ha hitande lanni. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis go'o ka lerɗingol enen julɓe ɓen enen faggitiɓe bakkatu tentini ko jooɗori wano Europe e Amérique e Canada e woni Occident on fof sa hoori ñallal gotal hara ko hooriɗagal ko saabi Allahu woɗɗintinoya yeeso ma ngon e naatugol yiite jahannama embere ka yarete settoji ma ndunguji ma duuɓi 70 laakara. subhanallah ko ɗum holli haray o dannima yiite jahannama hara ko saabu ñallal gotal woni ko horuɗa. musidɓe julɓe tedduɓe si tawi woni ñallal gotal a woɗɗintinama e natoygol yiite jahannama embere duuɓi 70 ko honɗum sikkuɗa lewru be lewru sa heeɓi ɗe balɗe 3 ko honɗum sikkuɗa tenerre be tenerre a hooray ko honɗum sikkuɗa alkamisare be alkamisare a hoore ɗe wiyeteɗe ayyamul biide ko honɗum sikkuɗa sa hoorino ñalande arafa nden tun mo hoorinde Allahu on okkay mo baraji yaafo mo bakkatuji duuɓi 2 hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arore. sa watti ɗon kan noon 9 e 10 jombente a yaafama kadi bakkatu hitande timmude ɓi mana sabu balɗe 2 e nder hitande nden a yaafama bakkatu duuɓi 3 kombo wawi wadde ɗum ɗo hay goto wawa wadde nde moƴƴere ɗo okka nde moƴƴere ɗo sina o wiyeteɗo Allah o taguɗo en o yurmeteɗo en o yiɗana en yiite jahannama o ko yiɗani en ko jannatul firdausil a'la o yiɗana en sonja o ko yiɗani en koye newende o yiɗana en tampere o ko yiɗani en ko ɓuttu e jam e kisiye e meɗen e ɓeygureji meɗen. musidɓe julɓe tedduɓe haray hitande meɗen nden naati mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan en nde hitande polgal e ɓantal e pottal kala jogiiɗo ande ka ɓeygure muɗum sabu nde hitande natude hesun ɗo yo Allah on ittanmo kala jogiiɗo feere yo Allah on ɓeydanmo kala mo jogaki yo Allah on okkormo kala nawnuɗo ma nawniraɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on sellinanmo kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo ndeɗo yewtere goɗɗo hooriro e sabu ɗum ɗo baraji ko heeɓi ɗon fof yo Allah kafiden en fof meɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala Allah tawni en nde hitande ɗo 1440 on yo Allah tawni en kadi 1440 en 42 43 o tawna en ɗon kadi o okka e gurnan juutuɗa waɗaɗan barki
ko ɓuri moƴƴude e gurdam fof ko gurdam juutuɗam hara ko wonduɗan e dewal nafa e barki. ko ɓuri bonde e gurdam fof ko gurdam raɓɓiɗoɗan hara ɗan alda e dewal e kulol allahu subhanahu wa taala. mi toriki allahu subhanahu wa taala yo allah hisin en hisina oradi yadi yo meɗen lawol kisal e udditunoɓe o e wonɓe kippude o e wonɓe heɗade o e wonɓe finansude fino ɗum ɗo wawata yarde yeeso. yo allah on nafiren nafira kala julɗo ko wawi wonde e hoore aduna on fof. haray inchallah haray ɗe ñalɗe ɗe wolɗen fi muɗum ɗo ko honde tuma hawrata jeenayi on e sappo on. ɗum hawray yontere alarba arowo ɗo, ɗum ko yontere janngo. yontere janngo on wonata jeenayi jombente, haray alkamisa on wona sappo jombente. fi honɗum ko hande woni go'o. jonnon si hande woni go'o, haray talata arowo haray woni jeetati, haray alarba hikkotoɗo o woni jeenayi, alkamisa on haray woni sappo, ko ndeññande woni sappo jombente. ndeññande noon si tawi ko a wowuɗo horugol alkamisa, fiɓa anni e on waɗa anni e gooto. mi annike miɗo horude sappo jombente on, miɗo horode ɗon kadi alkamisa on. hoora ñallal gootal, allah on windanama baraji ɗin duubul a hoori alkamisa ko sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. tawti kadi a hoori kadi sappo jombente, ɗum kadi ko sunna jeeyaɗo e sunnaji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. musidɓe julɓe tedduɓe, kala jogiiɗo bakkatuji sifa menen, haray si ɗi moƴƴereji ɗo hewti hiɗa hani profitude fi honɗum allah subhanahu wa taala ko daali fa amma man thaqulat mawasinu fa huwa fi ishati radiya wa amma man khaffat mawasinu fa ummuhu hawiya. golleji ɗin ko peesoyteɗi. si tawi noon hiɗa andi pellet hiɗa faggitade bakkatuji. sa wuuri e leyɗe Europe a faggitoto goɗɗo yiɗuɗa a yiɗa. si tawi noon moƴƴere kadi ari pihum ko watta tawata moƴƴere e baraji e hasanat heɓoto e nder muɗum, hiɗa hani tinnade wakkilo haɗa wonki kin ko allah wi ko wona han nafsa anil hawa, haɗa wonki kin e beleɗe makki. wonki ko be hoora, wakkiloɗa ñallal ngal ko juuti kon kadi hollaki wonki hiki mari daro yagol yawmal qiyama. ñallal gotal ga allah subhanahu wa taala daali inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. ñallal gotal lakara no fotawa duuɓi wulure ko konteten e aduna ga. joni noon so tawi hiɗani ɗum ɗon no habbima, no habbi ki wonkima, hara hiɗa rondi golleji ma fop ka hoore ma a ɓornaki, joɗatake, walatake, ɓaratake, bakatake, goto jaɓantama, haray hiɗa hani wattande hakkil fi ngal ñallal ɗo ya horu ɗum ɗo. mi torki allah subhanahu wa taala yo allah newnan en, okka en cellal, okka en fiira, okka en feere wawen horugol ngal ɗo. mi torki subhanahu wa taala yo allah hisin en radio lawol kisal, yo allah hisin en, hisina en fi duniya, o mawno en o malnoya en yawmal qiyama. ko wonno ga ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles. mi torki allah subhanahu wa taala yo allah waɗu hara ko sabi allah woni ko andintinira. torki allah yo allah okka onon wonɓe darude e wonɓe feƴƴinoyde nde yewtere ɗo baraji ɗin. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kullu amin wa antum bi